Amongst them, there are learners, 6 learners, and other staff members that were also going to work. Kushona abantu labangashumi abili nakunye labalimele labanye balimala engodini ekushayisane khona imoto leTindzaba eLouwfontein ngaphandle nje kancane kweGroblersdal eLimpopo. They are saying these students who are academically deserving must be banned access to the university because of their financial background. Ike bambara ngehluthu umkhosi kwabonogadza benyuvesi yevets ne-student ngesikhathi kuqhubeka umbhikisho lapho le-student funa khona khokhelwa ngendlela efanele imali yemfundzate we-NSFAS. These are our primary clients. We are here for the football fan. Imorumo kalansi lesemsileni kulonke ibuka ukuthi isale ithuthela eBloemfontein unomphela. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora En rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni tesiSwati la kwe-SABC naku-DTT ake sibukela thamba embili lomuhla. Kushona abantu abashumi abili kunye kwalimala labanye engodini le-firecars imoto leTindzaba eLouwfontein ngaphandle nje kancane kweGroblersdal eLimpopo. Kulabo labashonile ku-firecars batali nabantwana besikolo. Labo abalimele bamekiswa esibhedlela etimbili letahlukene kule ndzawo. Bashayeli balamatekisi bayingcenye labo labashonile kule ngoti. Ingoti lehlatimulisa umtimba kuthiwa ematekisi lamabili labekasuka eMotetema alibangise eGroblersdal ngalesikhathi inye yawo yengcalelenye yatithelelolini lebeyibhekise eMotetema nalena yesibili leyendluliwe yatithela kulesinyokotho. Inye yalamatekisi beyilayishe bafunzi kubite kuthi belisito leliphuthumako basebenzise tinsimbi tekutakula imiphefemulo kude behlukanise letimoto. Labanye bashonele khona lapho kanti labanye bashonele esibhedlela lotibonele uyafakaza. There was oncoming traffic where the taxi driver was overtaking there. Then he left with no choice. He have to bend outside the road. Then the truck he did fall. The truck driver fall at that hole. So that would be an obstacle for that. Imindeni yalabashonile ithi kungcono lomgwaqo we-R579 ukhuliswe kutogwema lolu hlobo lwetingoti. The road of Louwfontein is always having accidents. So we don't know what's the problem with the road of here in Louwfontein. So people, they should do something with this road because a month it won't end. People dying here and everything that is happening. It's a tragic that everything that is happening here. Labasemagunyeni bathi banengi bantu labalimele. Confirmed of the fatalities is 15 on the scene, and then the 4 lost their life at the hospital. And amongst the 15th or 19th, we've got 6 learners of Dynamic Primary School just here in town, Groblersdal. Lomgwaqo uvulwe ngemuva kwemahora lahlanu. Student enyuvesi yasevets itubile tovela umgwaqo lomuhla emva kwembhikisho lothikamete kufunza itolo. Le student ibhikisha lendzawo yekuhlala nakungakhokhelwa kwemali yabo ye-NSFAS ngendlela. Umkhandlu le-student uyaphika ukuthi ushiye ekhathi inkulumo lokuhlose ngato kusebenta letikhalo tato. Lineng leti-student tijoyine lo mbhikisho lomuhla kuvalwe titolo kanti kufunza nekufundzisa bekumili. As an SRC, we fundraise money. We took an initiative. We went and cleaned the city to fundraise money. To say, we want to work with you. Here is money. But they do not want to give into concession. They are saying these students who are academically deserving must be banned access to the university because of their financial backgrounds. Solo timenjalo tikhalo teti-student. Bonke bafundzi labakweleta 150,000 wemarandi nobe ngephasi kumele bavunyelwe kubhalisa. Imali ekungena lengu-10,000 wemarandi bathi kumele isuswe. Bese kusulwa neludzaba lokuthi umfundzate NSFAS ubhadale 45,000 kuphela wendzawo yekuhlala. We met in our SRC boardroom to say, Dean, our demands have not changed. And we have been asking you this since last year. Please respond to these demands.
And we gave the dean up until 8 to say, actually, we want to speak with the vice chancellor because he's the decision maker here. Leti student tithi titawuchubeka nekubhikisha kutsi made kuhlangabetwane netikhalo tato. Sibutile mbola ukuthi yini lekentiwa nguhulumende kunqoba inkinga ekungabi sesimeni lesingisho kwethakhiwo encane etikolweni uphendula kanjena. Uhulumeni kufanele uma ngabe kunokusenomonakalo omncane esikolweni isibonelo mhlambe kuwe ucingo olubiyene ufuna shesha alungise ukuze kungabi khona igebengu izothola intuba yokungena esikolweni ziyoqhaqha amathayela mhlambe zingene nje ama-computer njalo njalo akaphuthume kusese alungise into esesencane ingadala umonakalo omkhulu. Mina ngithi uhulumende kwamele ukuthi abambisane netiko letemfundo kuleto tikolo ukuze ukuthi tikhone ukuqhubekela phambili tilungiseke lapha nalapha lokho kungalunga lokho. Government akhe tikolo ngebunyenti letikolo tibe registered tibe under government kungabikho umlata swakha isikolo siba ngaphansi kwakhe aphinza ahluleke kulandzela imithetho lesikolo. Kufuna uqiniswa umthetho wase South Africa. Umthetho wase South Africa ungekaqini akukabukhondo izawulunga sizawuhlala sikhala njalo. Lona ngumbono wembukeli iSABC eteyethweswa ukuphendulela ngawo. Kwesula esikhulele kwesele emangameli lokushiyela live lide umlawuli wesibili kwenda ichubeke nekwenza inshisakalo yabantu yekwati ukuthi ingabe kutoba khona lokuhlela kwabusha kwecabinet. Akhuluma beTindzaba elithule house mapana jikelele ANC ifike nembalula ucele sive ukuthi sibeke phansi umoya. Mapalana jikelele we-ANC ifikile mbalula ucele ukuthi akube nekubeketela ngaphambi kwalokuhlela kabusha kwecabinet lokutako njengoba sekunembiko yokuthi kungendeka ukuthi lese kubambelela kungaphili kahle kwamengameli. The president in the cabinet meeting the other day in the state visit, I think he did catch some flu and I was there. So in terms of what happens about it and how now that is linked to cabinet reshuffle, I don't know. There are creative people who are working amongst us, who are making up stories. When cabinet reshuffle has to happen, you will be informed. Mbalula beyakhulumisana beTindzaba nakaveta emniningwane yaletiphakamiso tenkomfa elihlandla le-55 yavelonke lebekade ibanjwe ngenyanga yeNgongoni. Ludzaba lokuhlela kabusha kwecabinet lokutako kuhambe embili kulesiwombeni beTindzaba. Lokulandzela kwesula kwelisekela mengameli David Mabuza lathi Mbalula sekufaka incinzetelo kulolu hlelo. That then put pressure, a little bit of pressure on the process so that we make the president make announcement, because the deputy president occupies a very important position in parliament, government business. So if that post is left open for the longer period, it has got implication in the legislative program of action of governance, and the president is aware of all of these things. Njengoba iyangekwanza imibono leyahlukene ngalokuhlela kabusha kwecabinet, umengameli lophethe ematomo kulolu dzaba ngawo-ke kusalindwe kuva livi lakhe. Iparlamente kwendeka yathi ngenyaka yeNgongoni ukuthi kutawubita malini nekuvuselela nekwakha kabusha sakhiwo lesisacikelwa phansi ngumlilo ngaphembethwana nyakenye. Lokhu kuvele ngesikhathi somlomo weParlamente nabaphana weParlamente Xolo leJoji bethule iminingwane lomsebenzi ekomitini leParlamente lelibukene nekuphathwa kwetimali. Iparlamente kulindeleke ukuthi inikete lendzawo sikhungo setekwakha i-Development Bank of Southern Africa ngemsombuluko kwendela ukuthi uqale umsebenzi wekususa imfucufucu lekungulapho kutawendiwa luhlolo kude kutfolakale linani letindleko tekulungisa kwaletakhiwo letishile. The refurbishment project is planned to be completed in 24 months with a period of 6 months that deals with snagging as well as the liability phase for any other matters that may happen. Kubekelwe eceleni 2 billion wemarandi lotawusebenziswa kulomklamo kepha kukhona ke tindleko letihle tivela nje. There are unforeseen expenditures that are occasioned by the absence of operating facilities. In that regard, we need to operate on-site, off-site, hybrid, including the destruction of broadcasting capability of Parliament that has been impacted. So Treasury allocated an additional 118 million rand to enable Parliament to do remedial work. Lamanye emalunga eParlamente athi akukameli ukuthi bese sekuba netindleko letinye letivela nje.
With a figure of 2 billion rand, one would assume that that would be more or less a set in stone price. So if there is going to be more than 2 billion rand, it is a concern for me. Infrastructure or in construction, this is where we tend to lose a lot of money. Soon as jobs have commenced, we then get escalation. We didn't realize this will happen and that will happen and all those things. And so the prices start escalating. Iparlamente iphindze yaphika ukuthi ihambe ngelinyawo lolunwabo nakubuka kucedzela lo mklamo. Ithi lesikhungo sibe indzawo yesigameko kufikela enyangeni yenhlaba nyakenye kanti isabelo timali sasesimenyetelwa ngenyanga yemphala. No work could have begun before a budget allocation had been done, whilst negotiations were on between ourselves and National Treasury and DPWI. No work could have been done. And secondly, as I said, you couldn't have gone in there, even if you had been allocated money, for as long as you had the police and other people were investigating the matter, for as long as the site had been declared a crime scene. Likomiti libuke kusebenta kwetinhlelo lithi lifuna imibiko yekota leveta incubekele embili yalomklamo. Hulumende uthi kunetihlelo letikhona kuqinisekisa ukuthi umthetho lephuthumako ekuthenga idlabatiswa ngaphansi kwalesimo senhlekelele. Internet ekubusa ngekuhlanyela eTindzaba Nkosazana Dlamini Zuma ithi lehhovisi lemcwaningi mabhuje litawuba incenelo lihlelo ekuqaleni kwalo kudzimate luphele. Labo ababukela umsebenzi kulinzake ukuthi bethule imbiko emakomiti eParliamente njalo ngenyanga kuqinisekisa ukuthi konke kuhamba njengoba kulinzelekile. Ngesikhathi akhuluma nesive mayelana nemthetho longamele tinhlekelele kuleli, Hulumende uthi bekubalekile ukuthi kube nesimo senhlekelele ngenxa yokucinywa kagesi lokuchubekako lokuthikameta umnotfo netimpilo tebantfu. Indvuna etekubusa ngekuhlanganyela neTindzaba Nkosazana Dlamini Zuma ithi lemithetho yenhlekelele yendelwe kunciphisa kucinywa kagesi, kusita iEskom nekuqinisekisa ukuthi imali tisetshenziswa budlabha. We try to ensure that the use of emergency procurement is not abused. And that's why the Auditor General will do real-time auditing, but also we've said that the accounting officers will have to report to Parliament if they've used the emergency procurement according to these regulations. Litiko letemphilo lithi likhetsa tikhungo tetemphilo leting-213 letitawukhishwa kulolu hlelo lekucinywa kagesi ngenhloso yekumonga. Letinge 76 setivele tikhokhiwe kanti umsebenzi wekukhokha letisele uyachubeka. Indvuna yetemphilo ithi lelitiko lingajabula kakhulu makungafika inyanga yenhlaba setikhokhiwe tonke letikhungo ekhanjiselweni gesi. By the end of this month, end of March, we should be having one on the Eskom side. There's already some work done, finalized business plans costed in terms of the 46 facilities which are directly on the Eskom lines. And as that happens, from our own budget, and also happy to know that the Treasury is also here. Obviously, we'll also be seeking some assistance. Dlamini Zuma uthi simo senhlekelele sitawuthatha tinyanga letintsatfu, kepha sitawelulwa uma kunesidingo. Hulumende uthi ludzaba lwendvuna yagesi lutawumenyetelwa khona madvude. Hulumende waKwaZulu-Natal uthi kutawusukumiswa lithimba labukhethekile lamaphoyisa litawubona nalokwanza ukubulawa kwabaholi bendabuko. Isikhuluma nje amaphoyisa phenye amacala ka-51 ekubulawa kwabaholi bendabuko. Mtholankulu kwaZulu-Natal uhlangene nabaholi bendabuko ukuthola isombululo kulesihlava. KwaZulu-Natal inenduna engaphezulu kwa-2000 okuyisibalo esikhulu ukudlula ezinye izifundazwe. Induna zineqhaza elikhulu esifundazweni ukubala uxazulula ingxabano emphakathini. Kunengxenye yemali abayiholelwa nguhulumeni ngeqhaza labo. Kamuva kunesibalo seyinduna ezibulewe esifundazweni okubenza abahlaleli ovalweni. Kusaboshwa abasolwa abangu-33 babili kuphela abagotshiwe. Lapha sikhuluma ngophuli bomdabu okungabanini bezwe ngokwendabuko ababulewe abandlule ema-55. Akukho ngisho i-Commission of Inquiry esike ya establishwa noma ke i-task team
njengoba ke kwenzeke mangabe kubulawa osopolitiki. La kubhlungu khona ukuthi noma kufa induna nganoma yiluphi uhlobo asiboni kuboshwa umuntu, asiboni si attend amacala enkantolo nophenyo kuthiwa liyaqhubeka, singazona ukuthi umphenyo ecala ubani. So kuyasilimaza kakhulu ngoba njengoba singabantu besifazane nje makhamba amadoda ubukhulu bomdabu buyashabalala. Kusolwa ukuthi imbangela yokubulawa kwenduna ibangwa ingxabano zemndeni, imbango yomhlaba namatekisi. Uhulumeni uthi usebenzisana namaphoyisa ukusungula ithimba elikhethekile elizolwa nalesihlava. Sithathe isinqumo sokuthi sonke sibambisane sizinhlaka ezihlukahlukene ekutheni sibhekane ngqo nobugebengu, sibhekane ngqo nazo izigebengu, siphinde futhi sizikhiphe emphakathini, siphinde siyenze isiqiniseko sokuthi ukusebenza namaphoyisa kuyaphumelela ekutheni ziphume izigebengu eindaweni zomphakathi. UNdunankulu uthi lizophinde liqikelele ukuphepha kwenduna bongane gema indaba ze-SABC eThekwini. Letinye nasibuya esitolo inkampani yabantu abamnyama lethiwa ngeBeam Renewables liyasukula eMpumalanga Kapa nyakenye yaphumelela kulo mkhakha wekhicita gesi ngendlela enganokubeti imvelo. Sikwamukela esigabeni sesibili endzabeni tesiSwati la SABC la ubukele khona ukhethe kahle sikwamukela hlala nathi. Lendvulo takamva lethi matiba lehlasela iMpumalanga ngathi icekele phansi tikhungo tekuhlanda emanti kanti ke netimbombi setite emanti. Masipala sikhuluma nje ulungisa leto tikhungo. Kukha emanti ngemabhakede sekwaba impilo letayelekile kubantfu basenkomazi. Umphakathi wasesibangi wagcina kuba nemanti kulenyanga lephelile nakuna imvula lenkulu. Masipala abambisene neCoca-Cola usita kuphakela imanti kule mphakathi lethindzekile. Le loli itfala imanti langemalitha langu-35,000 kuphakela imanti kumalunga emphakathi ngelilanga. Imanti sigcine kupheleni kwaJanuwari. Emanti beside kunaleti mvula letinkulu imanti vele beside lasibanga. Kusukela emanti side and then sisigcine lana sesikha lapha ibridge lapha imanti egeza ngoba bese singasana manti. Masipala ulungisa tikhungo tekuhlanda imanti leticekelwe phansi ngemanti ngalesikhathi setikhukhula. I-process yokulungisa le machine iyachubeka, leminye iyalungiseka, leminye ke sithola ukuthi imoshakele kakhulu, kutholakala nema-electrical faults. Kepha ke sibambisene na-Eskom lapho ke sibona khona ukuthi kudzingakala isito lakhe kuze ukuthi silungise onke lama-treatment plants abuyele esimeni sawo. Kutothatha isikhashanyana nje, kepha ke sinelithemba ukuthi kutolunga masinyane. Sebasiphohlongo labalahleka ngesikhathi semvula kanti kufuna kwalabanye kusaqhubeka. Masipala ucela amalunga emphakathi ukuthi acaphele futhi agweme kwewela imifula nemadamu. Itimakethe ethola ukuthi irandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye amave. Akasibuke lethi mbili etphuma imbiteni kulugwala FM lomuhla na10 Dlamini. Kuleli viki lelitako licala lendvodza leneminyaka lengemashumi nesiphohlongo lesolwa ngekubulala singani sayo ifake isidumbu saso esikhwameni eBhabathoni kulesifundza seMpumalanga. Inkampani letsengisa tinatho iniketele ngemanti lahlandekile kunatsa emimangweni lekhahlanyetwe tikhukhula takamuva kumasipala wenkomazi kulesifundza seMpumalanga. Bafundzi benyuvesi bathi abativa baphephile ngekhathi ekhampasini lenkulu kulandzela kungcubutana emkhatsini webafundzi nabo nogatsa namuhla. Faka ireli yakho ku-TV yakho usithole ukuthi dithinga msobuluko lapho sitawutholela khona tindzaba tesiSwati letilihora. Kuze mathule nje tuwathona ngelimi lakho ukuthi dithi lilanga lonke. Usale kahle.
ngedela shona ngena Tindzaba talo kanjalo ngedela shona ngenaso simo selitula sibingelele emakhaya kungilesihlanu ku SABC 1 kanti ke masiqhubeka sibuka ke simo sethu ukuthi ngabe sime njani namuhla mawubuka ke kakhulu kade ekhathini nelive ngolo lomuhla yabona ukuthi asisekhona ke mathuba emvula lapha ke ku 60% kanti ke kakhulu kade nangale Mpumalanga nelive akhona lapha kuye ke la 30% kanti ke mawuhla ubuka kakhulu kade ntshona level khombisa ke kumbonya ngemafu leto tindzawo leto kanti ke ukhona ke la nemsinga lobanza kolongena ke ekhathini nelive masiqhubeka sibulela ngenda kusasa asisekhona lawo mathuba emvula kakhulu kade ntshona nelive njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke mawubuka ubuka kakhulu kade Mpumalanga nelive uyabona ukuthi kunethi ibhathu enkulu kanti indzawo letinyendi likhombisa ke kumbonya ngemafu leto tindzawo leto kanti ke masiqhubeka sibona ke mazinga eshisa usingabe ke emenjani elangeni la kusasa mawubuka ke la eSprings sesifundeni Gauteng nangale Johannesburg likhombisa kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke mawubuka kakhulu kade Pretoria hleli lapha ku 27 lifuthumele ngolelo muhle kanti ke sifundza iLimpopo mawubuka ke la iTulo eMusina lifuthumele kuleto tindzawo leto mawubula eliphalale kuyashisa ngolelo muhle kanti ke mawubuka ngaleke kubuthaba zimbi nakhona likhombisa ke kufuthumala ngolelo muhle kuleto tindzawo leto kanti ke masiqhubeka sibukela ke la sifundza iMpumalanga eMiddleburg kupholile nangale ke kubo Secunda nangale kubo Carolina njengoba lapha kuye ke la 24 kanti ke la sifundza iKwaZulu Natal mawubuka ke la iLady Smith likhombisa ke kufuthumala kanti ke lipholile Kokstad nangale ke Shep nobe ke Port Shepstone ngolelo muhle likhombisa ke la kufuthumala kanti ke mawubuka indzawo letifana ke la nawo malitswa isifundza Eastern Cape likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kanti ke Craddock kuyashisa ngolelo muhle njengoba lapha kuye ke la 32 kanti ke la sifundza iWestern Cape mawubuka ke indzawo letifana nabo Vredendal likhombisa ke kufuthumala nangale buhleni Williams kanti ke Beaufort West kuyashisa ngolelo muhle kuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza iNorthern Cape mawubuka indzawo letifana nabo Uppington likhombisa ke kushisa njengoba lapha kuye ke la 36 nangale kuBukurumani kuyashisa nangale kuBoKimbali kanti ke mawubuka eSutherland likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 25 kanti ke la sifundza iFree State mawubuka eBothaville kuyashisa kuleto tindzawo leto ke Frankfurt eSasolburg lapha ku 28 nangale endzaweni yakhona iBloemfontein likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 27 kanti ke la sifundza iNorthwest ngolelo muhle mawubuka ke Tosca kuyashisa kuleto tindzawo leto ke nangale kuBoMahikeng nakhona kuyashisa ngolelo muhle mawubuka indzawo ikakhulu kade letifana nabo Vryburg nakhona kuyashisa ngolelo muhle kanti ke ngolelo muhle kungakobe ngikubathele kona kulobusuku banamuhla ngithi kini nempela sondvo akube ngilenhle kanjalo nalokuphephile